Ghana de shima me na no pay mamu nyina chiba Sompa 106.5 FM akra. Jumadi e friend Ghana today e bre na so da bokrata hodo abadwa so no. Ye de na poso no e bre mo. Eno ne e friend Ghana today enne Ghana ensembe na ekoso. Ghana ensembe ena edi akoniaba. Edi na da bokrata no eka. Tema wontumi sente no age baabia. Tema wontumi sente no age baabia. Justice Audrey so ne sente na age baabia. Ye wotina mo ma tema wontumi okse wo ma 20 years no. Ono so ne sente na age baabia. Justice Audrey Kokovite. Ono so number bia. They said the enso ne drama no ekofom kakra. Na enso ne drama na ekofom no. Enso re obetimi atreke obi a. Mo nsusu ma yetimu nya yede o. Yesase ye no moma yenye ne yesase ye no moma yenye. Ente sa enso ne sa ba bie mu a ye ho be kire ye papa. Eka wose Sompa 106.5 FM akra nie. Yadi yesterday mo druma endpoint homeopathy clinic Dr. Dubois tense me mo asonte se wo pe ayaresa papa de ekoyie de a obi anim se eye endpoint homeopathy clinic ena uhia na endpoint homeopathy clinic ede ne ma papa brewa na chese eye endpoint ema wo yare bia. Endpoint homeopathy clinic. Ajia special local food said you papa fie eno no kasa natural mineral water abuju nso a ye bebodi egu ye boso ama niema akoyie anopa die team natna seminko studio bi na menkoma wo mo akwaba abejafo mema mu nyina akwaba no pay ya ba penshra dondon hima na bibia boko die onyame adom ne wo mpa bonti baby unyana pa ma bo mpa ye mani bom so a na chese enigye bia bo awura metirim mahofa talent correct one nyamisru adwumade nti mani nya bom so a na se unse ase wo hu oba na na ho ye was ase wo hu oba bia oduma ko usi so foforo na wuhia oba na una ho ye wo say ase bibi na muntinim da bia pe so hu no ana ohun ya onokun bi ase nokon unya hu na bo ase wo da cloud 9 ai apam krad wo se ana ohwie mu saa mama ya sem no kura ne se se nipa no a onu di team nanim no ya wode nkwada ne baaye no wie wono amu no ye mpaebofo wono amu no adwumaden eno ano ye wono amu no nani ha adwuma na ne awudi na chi no nani ha adwuma wo ye dem oni ha wono mu bompa ye a obeka za bompa wo mobi anu wono no ehira na adokoro no enti bede na wunya nhira wode ho bodon na adando na sawo wodi se sa be no Oheneyere na ebuma amete obepi akra ade a wode ma me no wode ho bodon do na dondo ansam so what dondon eno se ne de ba jo dondon ye de kesi on say isem pompo na sisi wa boil inti si wan se ya bepaya na ahonhona ye dondon mokomoko na okay dondon ye kese nti do ho bono odo ho ebo ade kese a ne bia saw eni monyamo a ne bia saw ho nyefe na oba na do ope umbo ho be fe ya se baby a dey free base ya de what ya dey polish ne preko Betman se ba na ne tiri ho na nim nyina tutum but your papers been go ni man na nim atutum tone ko kra na no wo tworo bae but your mimi kuta daily graphic wa wu kuta na wo ko ware no na chronicle bae so na nim atutum mimi kuta daily graphic wu kuta de ma me daily post to Betman se de no and a daily guide the guide yes yan kan boko onum se no why dreadlocks she wayi na me wa boni sei me hwe dreadlocks and nke be yi pa abrotia but so people spend that one
Mama me what the Ghanaian publisher ewa has say no ma the Ghanaian Times and so no pay what den sem nam the new crusading guide and afia for freka. Okay. Any minim say wo dwuma bi abedi na no pay odoman koma chia me but ma me fa daily graphic emra na ye bobo su ye memo di se dwuma na nsa na ma fa calls no aha nti be 25 ho no na ma mo di se dwuma ne kama na sa wo she daily graphic as say yes cabinet direct MPs public to restrict sari no a ye use without approval no traffic e won kran ha traffic e wo Kumase traffic e wo walk capital cities no ye nyina ye di traffic is obete pe na obi abefa ho na onim de ya na esre o mo konso a na cars wu na bobo ya bi no so di akire say o take advantage no di bia for dem rebi ba ku bi odi one police for hey now I'm say I walk fast mama 80 no sirens without approval cabinet direct MPs and a public restrict police escort ena obi ekọ baabi na police fo di wo machi obi ekọ baabi na police fo koja wo mokwan no mpanifo a pamfo etu mampanyifo etufo se wontimi mo siren no kopem se ye be ma approval ansa na watimi aye bibi etesa ansa na niema nyina etimi akoso kama Assemblies of God Church and a Pentecostal Council or ma commiserate with Dagbon yenim se Dagbon wura wo frim na no eti ama mpanifo ahye ama bibia koye Christ the King School marks 70 years of Catholic education. Unim say eba ngomasua a Christopher na eye omo 1-2 la na omo de mission. Omo de enti ngomasua anase education yade na omo de mission. Omo koka nyame asam na omo fa education so edetwe dom ema Yesu Kristo. Eti Catholic for no Roman Catholic for na yenim se wo mo ehye ansa na the Methodist ne Presbyterian ne Anglican ne ade wo mu nyina ade wo mu hwehwe mu no Lutheran churches ne ade no wo hwemu a enwomasua enana wo mo de eka nyame asem it wo ba school mu ho a na eye a tool education was a tool for evangelism na wo mo de ka nyame asem ti wo mo se Catholic education Christ the King School amake 70 years enye asam ketwa kra ewo ha eno chi media economic review must focus on revenue mobilization economics when nyina yenim se wosoafo hye kasam ne ntotoye so no ede media budget no ebetudwa ne no eno odi afutuo ama se kwan befa so anya sika no eno na sese ye ma ye niku hu ne adwene baso na yetu hu anamon enye se bia kwan befa so anya sika ne hia papa enti eno no and media economic review necessary yetimi focus so ewo ho or see we have stabilized enough. I think it is about time we take off so humanity me too na yetimi ekoyenim Ghana Burkina Faso reopen egg tomato and answer in toast trade eti wo say dwadie na ne anu omudi no na yetimi kofa in toast eba yetimi kofa nkosua eba no sei o masan bie pru no biem ye boss say Burkina Faso ene Ghana asan atena sese ye besen didwa na intoso no emre bi doma ebe pie se doma hen kra de to mampanyina nim se nkrofo makwakofa nkosua ye chese wo ma yam nkosua ni nyina ama wo se nipa bebre ebo fom ema wo kan ho asem sabre yasem no yetimi edi ama Ghana ne Burkina Faso yaje atum se ye behwe na intoso no yetimi aye ho adwuma na abo amoman no afa no ntuma pa efra na yakoye nimu a eho asem no ewo the daily graphic do bokrata no emu enti Oheneyere somwe na efa de aka no etoa yeso Mama say me someone na ye call the Ghanaian publisher da bokrata ne mo integrity and professionalism na ye radame Godfrey Dame Nfonyi da hasenom and I watch said Dame AG clash over Hanan trial kane bafa stop any kwantre for ya na otua no ye Hanan Wahab ne nsem ye no ewremu ewo court no na no adana ewo se otimi remu o UK abrochimemu na wotimi ekohwe nani ade ya wo kire se ha no no ne no na court no ma no kwan wanka bi enhyem wanti jame wanti somu eno ane se woduru airport wa no empanyifo asaba betabiri ne se ontimi entu kwan ya wonom esade ne dom ne no ena ne mro animfo ya ye Godfrey Dame etua wonom ano no wone attorney general ede abo ani se se unim kan ye nso ye nimutie emra ne ye nyina da ne yesu ente no wontimi emfa me ankasa me client no na nimu anase ne fa hodie ho nsem no entwetwe fom nti we na kwa legal crash anase entokwa bi a esi ewo emranim ekwan so a eno ho ensem no the Ghanaian publisher wode ho amanebo ba wontumi jailed
unfairly minority na eka sem we say kratafa no etoso miensa dom kuma ya won mo mrahye bedwam no mo chese yera chairman untumi Benadentwi si akwasante mantemo de wogina ho setitrend ma manyoko no ena wo chese nanu ada ne mfinhia bese duonu ya ma me Audrey ede man se won kotwene fiase no wasi we say no enya ade a pepepe ye ne fan ye eto dwa ewo munti no chama untumi ne mfonye eda ha se no mo a amane eto aso Babin orders MPs to get escort approval no na mame uchire mu ise yese wo yem na hyebedwane a nde no nkyere se bia famra ehye wonsem na odehye ankwa yese akwa adwane yese matemamufo enyuzi siren ewo bra amamra no IGP ma no kwan na se tumi krata na se interior ministry no ma ne tumi krata ente no wo se wonom so ni nhyehyeye yeso wo pese wo di bi bo wo ka ho ana se bia wo pese wo yese police escort obi enkogya kwan so police phone to mo hyen enkogya wo ne nyina na wasa wo je permission na sa kwanya efri yera muntaka eho no na ye afisem so afo na se yera IGP na eno kokbobon nsem no enu ada mo kwa asetena mrahye bedwam na wode etu dwa no ewo kratafa to so 9 Parliament hails gold balls impact na no so yera Sami Jamfi ti break Sami chief executive officer ya no eda Ghana gold border no na mrahye bedwam wonum ehro no wonum bema wa ya de akwadare si aya wachi sika dodo na no ede ama Ghana me agina ye naso na ese ne dwumadie ya wo chese wo de hye ne nsa no watimi abo adwuma ama enne bibia so etimi ekoso nti no wone mrahye bedwam ekuo ni bi kohia ye na ensem wese nyina so etodwa wenom ene ensem bia anopai de Ghanaian publisher wode eba edwama iso ene ye mohwi na yenko the daily guide na daily guide de awade aba no wafana kuakuo bebre ne mom chronicle say ya yankenkan Psalm 62 verse 10 Psalm 62 verse 10 no na chronicle say ya yankenkan na daily guide no de aba yi ohwe page 3 ho a no afa Kenneth na ya kuntunkurunkun oforiata ne mfoni na da hai ena wasum na no sane kane no ka waba ya budget ya na wasum na no ni say ya no wasan sum na no biu ena ode aba say oforiata still facing criminal charges OSP no say na no memene da no ena US court no kwa asetena ena ode ba say OSP say ne nsam ode be nam court ho nyina no say woni nyina so bia adanse bia nim to ato ne nsam na atwene fa kana oforiata ho enso enra say wontumi de na ekona na wo msha daade we be tom na nka akata wontumi de no so kakra nso ho enra no still wontumi prevail ye ena OSP abeyi no say mo de afre no mate mo memenda no kra na odoma nkoma de wo postu yo na obi akra ka ne page ne so enu nti wo yi ano say mo makofa de abade a ene wo yi ano say OSP C Kenoforiata enkamfu asa court ato wo mo OSP wo mo nkrata atwene wo US no still abonefo sama wad ni de ogusu fesi eno ho nsem no ena mrase bedwam nso sade good board for wo mo call ya ehon nkomo akua aboso no eno nso daily guide e de ba page 6 ho na ayi sane mma me boss wo daily graphic mu no Assemblies of God panipa wada no Reverend Stephen Wingam nimfoni na da hai eno che se wo mo so pay tribute e de ma ya na Abukari Mahama wono nimfoni e da ha se ya wo che se no kre papa no oye revered Ohene pa ya wo pa somdue eno nso ne nkomo no kakra e wa ha Asante Mantam mu 34 enipa na one more prepositions regional executives no one more preposition no wo ho a enya asem kuma no nso wo page 6 ya wo de ho nsem e de aba na wo chese wa chiri pe makoma kwaduo no nwotwe 28 suspect wo nyina ye cyber crime human trafficking armed deals ne ade bebre eno nso da mu a wo de ho nsem no kakra e de aba na root de la sedo ni mfoni da ha na me se daily guide no a wo mo antie so mpaka se se no na anwumre no wo mo tie hot bite no a ke bia nko mo reviews a story NSA and fire over 60 Ghana City Service Allowance deduction. And no, and no, I had to buy. Now, how much does a national service personnel of one? One more say, Yatiti or 60 Ghana allowance in Mukremia. Yeah, when you am to prepaid in the Yatiti free. So, Emma, Deputy Director, Colonel, Mirafi Papa Dinka, but what no will be here no crama when it's on Pacassia Boncomo. And watch as you say, 60 Ghana, no, national service for one at you. And you are more pen one day, name of NASPA for
National Service Personnel Association woman na say woman capacity building almost say and okra wo mo agya ya nya de a wo mbekọ capacity building okra ebiewu Chronicle me fa nwi ho na afi yenko enim ti ansensem no eno a na Daily Post nso post ya Daily Post kra dey say we rejected amount offered by Chairman Wontumi for plea bargaining in Exim Bank case enti eno enti ka ho bi no mde na atomu no enti wo say sika no de ba na woman je enye yi enti ene obekwa kodem ye nyiska obekwa kodem Chronicle say ni awode abaha ya wo chechire mu den no ni nyina ye economic sikasem enti Dr. Esiama na ekan ene wo chese no kure wo mu disinflate era no akoboko nemo economy ni de still wo mu eurobosto no na ekoyie pa na we enra Sompa kase so ye bo so ena abepi ehwe wo cheche sigesi ene wote ye suspect ya cheche won ya wo mo drobani o ya wo ne nkrofo akoka abomu se wo no ne master wo mo nkọ robo no 300,000 Ghana cedis ya che no no a Toyota Vox bi ankodi dwane ena prosifo ọkọche ni wom wo de honsam de aba ewa ha page 2 page 3 ena page 16 ni nyina onya Chronicle a won sabeka bi ewa ha se na bibia etimi afa good board nso nkomo no wono nso so wo de aba wa ha wo che se ebekọ yie pa na free bosom ya di animo de kro no de enema ednenam good board fo aka che de ba no enya asem kuma final preparation peak for Apostle Kwajo Safo's state scale funeral and also come no ewa ha se ya Chronicle abomu kama de aba semufo adwempo ya wo de aba ewo Chronicle mu no wo peso o chese schools under trees ya na no papa ko kan say 3 under schools no eno ho nkomo eno wo de aba no chese we ehia attention papa na ka say 3 under schools 3 day under schools I schools under 3 no 3 under schools ene na no papa ka say aban de krata de aban aba say wo fitira do bi afu krata de aban aba na say ka aban de krata aba no eno fitira afu bi ado no ono de say krata de aban aba say wo fitira do bi afu transwate ene you gwada my study pa ma me study o we are abroti amfa de akanto eno no de aba say schools wa ehihye nnuase aban twa na ni nkohwe na ehia needed urgent attention anya sa da krom wo ho abe wan say premier egu bi kum kire bi ate egu akoda kum na akofa asem kese pan de aba Chronicle say ya yenken kan Psalm 62 verse number 10 agriati ha aya na wa hwe na odetwi na to so ma me o say put no trust in extortion. Monfa mo ho ento asisie so. Set no vain hopes on robbery. Na monhwa mo ho akronodie ho. If riches increase, ewo mu se ahonya dɔɔso de. Set not your heart on them. Na so monfa makoma ento so. Eno ne asem kese pa. Ekronobɔ ho asem na eno no aka no. Na asem we definitely nyambo ɔkyena ebe wuram ɛha no de nka wamfa wuntumi niema ne bia ma nanso driver ni a wa plot with ne goons ama makɔrɔ abo master 300,000 Ghana cedis ɛkɔma no abo bi bɛka wa ne frontom we do frontom akua to aso o men so ɛna ɛkyerɛ hɔhoɔ empo atwa kwan nti fa ha na kwan no da sɛ bontinsu ni benya wa o men ni hyase Mame for the Ghanaian Times the Bokrata no entoa so na ohwe animu hase no mu a agi space pan danger loans at Sunyane Airport bears from nearby landfill site pose threat to aircraft. Asem Sunyane wiemhye gina biaya eno ho no kire se Ghana Aviation for edensemo aba we no eyade a etete wonom Ghana Airport Company Limited impo no mo de abase wo hwe Sunyane wiemhye gina bia ho na airport ho no eyade a landfill site bi eben wiemhye gina bia be se kwansini mienu echiponsia bi na se kwan hyeda enwa na okire se Sunyane Technical Institute na chese no sa landfill site no ewo na wasesa ne eho sitie ni ntina manoma akwakoye no madidi bia na wosuro se wanhwe ye na enema ntimi antoto ne kwan mu ye nsiesie kwan so antwe san neema no emfiri eho ankɔ bia ewa wanhwe ye anoma ne aeroplane ebenya mpo ni mpo ose aircraft no betimi collide with birds no e ba se obeka se na aeroplane kakalakai ai
na pilot no oya na no ma ne be fa nanim obeda na won fa de no nkɔhwe enti omo se omo sere omo hwe na wonom enyi sa haw no ya eteti wom no so entimi emfiri ho ema wonom na ma me ababeto dwa se wo hwe omayi mu a eto da bia na ayasabia doctors ya wonom edi dwuma ewo ho no na ebi ho akwatwe panti no wasere se womo enya adom womo magye nim se eba se apomuden ho nsem no ba bia ede pa no obi enkosomo ho maye ne a eya na ye pebia ye nya binti no wose womo hwe na wonom entoto neema ewo hasenom se be ye bibia so ebetimi akoye ede amayen na mame hwe na memfa we se no entoa so na bibia so entimi enkoye we no so na wonom che se aban no ene ewiase bedwako ya wonom ehwe gold ho nsem kanye ene emudwumedie eso no wonom ato kese wonom akwa apam se be ya ye betimi aya responsible mind ni bi ewo omaiga na masene na galam se ho nsensem a ese obade ne partner ye ena afenso obade bobremu ne pa hodo ya wode ma ye no ye betimi akora na ya hweso ye ni yetimi edidimu ye wa bra enkofo ye ne biada entimi emre ye we ene ensem kakra bi a anopay the Ghanaian Times obokrata no wode ba adwaman so we ene na Obrempong say adwuma bi wo ha se wo ye na fe ye ma etiefuo kwan na wo mo nso emfa de aka ento so enti edam yo maame nra me koye adwuma bi wo Elubu sector command of the Ghana Immigration Service enra me wura ho koye adwuma bi na me wie ye no ano na commander ya oda ho me nra me bo ni din wo afidie yi so se sika bi a unlawful and as unearned payment bi na comma officers bi wo Elubu sector command ho eye auditors ekoye adwuma ewo ho na omo kire se sika bi akoda nkrofo bi account na nsese wo nsaka na akodam na mame auditor no auditors report no fa to so mame na nti we ne auditors report no senior one do report no by in fact okay kambo mu ana say individual bia na ye be say 5,400 a little over 5,400 ena wo ye say sika no wo betua na enu achi no ena circular foforo esan koye say omo ntua sika no kwan bia commanders na wo ho no ma me ada we akra ekire commanders na wo ho na no emmoa ma omo nsanka sika no nko auditors general account no sa refund account no yeso omo kotua sika no kotum back no omo kotua sika no ntum officers ni ye senka ene ye yenti sika no free source ansa na mo salary ni beba na nke atete sika no de free mu wo ho ena the new commander ye nra me bo ni din ono kra ko Elubu ho kra be bosme mi ensem ani ena another circular ba ye say ono na ye sector commander no on make sure say ne nkwada na tuetua sika nti enkwada no enra me wie ye na commander frame no so okwaku enra mete masem bi wo ho na asa enkwada no wo mo de eniamo ho sem kakra wura mu ene se maame wo ye se ono momu no na eboa enkwada na mo wo matua sika no nanso asa wo mo na wo bo nyoso ena because wo nim say commander pese oji sika ne di meanwhile commander say secular ni enti enra me saka secular ni bi na officer ba kotua sika no no aye se okotua sika na maame pressure wo famu ne atete ne adwojo wo famu ansa sika enya ne dia na wode na ade ekọ sika na aba me ho nya me dia me ba betua back pressure wo famu no na commander say ompene ma ne officers ne nko sa pressure we mu enti sa ade a kwan a mefa so a metimi aboa mo ama motua sika na aho bra esemu a mo ho nkyere mo eno na officers na ante ase a nipa be 23 ni emu be se 9 pe na atua omode ama ne aka no omu ntimi ntua no me aba 24 nti emu be se 9 na atua up to now mu 20 die omu ntimi ntua omode no enti se omu ntua aye no na pressure so ko commander so because commander na da no enti wo se wono na wo hwe se omu atua sika no eno wo ye se saade a se yenti ade ne free source na se da bia mo nsaka mo salary dia ene ye saade a kwan a fa so ebetua sika ne nie mo mfa mra na me a me nkotua sika ne mamo ma me asem no ani enti nkyeremu a na wachire we no
Now mum person better on who has a this kind of commander because of my dream when they say a commander this can obey. And on and ya boss so I has say. But I know your document way a review ya obian in the DNA amount of honina and bob hono. Inti mami ada auditor no back on other picture no for not so mammy. Inti nra ya boss so pena commander so there be. Ya wo enchiremu kakra wo ho. Inti nra enchiremu any document auditor's report na nkasa nsu nie. Ene enchiremu ane ka ho no. Eno na ye de ato so. Inti eno anya se bia asem wa ye ka no na ye ka de egu commander ho fi. In fact, eno commander te asem no oye grateful say asem no kra ba na enchiremu sei e ba beto so. Nya se bia ye de egu nanim fi ana ye de egu ne ho fi. Na emom enchiremu e wo ho ne say at a point mpo no ono kra ye na adwen say so wo sika ni bia ono afa ne apostu na ko o ne nan kra anye fom senko wo sika ni bi sa amount of 1.2 million Ghana cedis no wa kono akra de akwa akoto account num de amom na gya nkwa agege ne nkakra e de free boys ne ho e na onni bi sa anti no o ka kire om se ne ye kwan ya me nso metimi afa so a meboa mu ni enti officers no na enya om ho nte ase e wo commander nkomonum ene ma ekowie ba bi a edru no enti nkyiremu a maame e wo ho a e wo se me de to so edema enra update a ye no update a enam ho a aba no eno no nti with all due respect e wo se ye kire saa de ewe mu ema etiefo ne omo feel say ase ya one side sompa ye one side story nti na wo se ye kire mu yie ema Ghana fo nyina eti say commander effort a o make ye so that or the bema ne ma no ehu asan e wo sika no ho no eno na ma kire mu wa ha no maame Medanse Obrempong na eno no yema etiefo abanti abrati afa number ne tudwamaye Epa cho ya na waba na wo ba nso so a number ne ye 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065 and 64 pacho ekwanda ho yo hello me ba cho me papa ben meshia na no pay Mido. Hey, Mr. Nokrasa. Mido, what is it? Nyame adom me ho ye pa. Nyame ase. Mido, wo voice no kwa mama me ya no. Oh yeah, metie free time mu yenko. Ebe na ya na me kesa siri nu. Ebe nwa ebe ma chop mo ande. Ati. Ba wa fo ya ta so. Mr. Nokrasa yenko. Ni na ka hu bi na magoni yede. No kru. Na me for ni ka Dr. Amuba for Oba National Vice Chairman. So the regional secretary do asama communication and the chief of staff your board pastor in Akosua kan what it the abutri or edition Mr. Brown Policy Commission we na pa and the chief board also by the national organizer. Obaba we dey be a make so aka. Unti e wo so wo bia also more NPP for pennyful and also this will bomb because normal manner and manner who was so ye. No crano, a man can't channel. Even the crack I cried you crano crown and before the Koya amendment, a man the crack crown. They mean us what would it for years. And the winter means when Uncle Yam and cut animals are crying. And here you didn't make a young people one and a year amendment. So did you go to Galam say, and you do and copy me and it is a me, what you mean? Libya Abba, I'm watching what? Of course, one people. We are catch about so on. Medanse no crasa, Yana watch Busian na my hello. Good morning. Good morning, me patrominian Ben Messiani. Hey, ABC or Casafi Abediana. I mean, so. Mate. 30 seconds. 1 minute, 30 seconds. 30 seconds, 8 hours. Because if you agree there, yes, you cook season in we are my friend. Yes, it's your. The patron, I come at you, Ashama. I call communication with the patron, Ashama for. Say, Mufa is the ancient me. Now, I find, yes, sir. Papa, I just say, Mumma contract, no, yes. And now, call it. Make book was spend my book to drink because I do on your campaign manager.
it be set to go for deputy communications and former colleagues me patcho and be area me former me patcho on an echo and I find deputy communications and me papa pom katamaso on say come na Charlotte me patcho woman organizer of my way on gonna be there long national woman organizer part oba and regional chairman me patcho Market Tete or can create up as a member na kware the patcho command me patcho di we are there pass and name remind and na yesuman na general phobi at the radio so ex kase 20 years jama we no untimi no then then the patrol and the better queen the patrol no this for kwache akrofo be 6 general for me patrol and so more fight more percent of base demand more fight man yes who to the party of you onya opia equal for the law and yes and before one baby sir Medase ABC Okasefi Abeda High Sompa 106.5 FM Accra Ghana today Jumedi na Wuti and Ghana speaks a brand answer 0260 196064 and 0260 196065. I want to bet you wajene afan samwa ekoso my name will be tio na osua nyansa bi e de afrim. Hello. Akosua. Yes. Masaya ala tita na kazefi adoko official town. Matiyaya, maminti wano Ali Mega, Oka Organizer Region, and how Kushi, only John Borden and Nabi. The Judy say, Kakusia, Sedia, Oshe, Sedia, Kotu, Ka, Tamawunti Nasema, or Kase, Tamawunti Mankasa, Untugalansi, Nemum, or the site Komobi. Na Oshe said your Mokana, let us say, or the man say, or so, Uncle Claire, who knew could be. Almost would be 7,000 a year. It is a minute a movie, not a city, so you can ensure comfort, no book or one. The Giddy say, Sanitana, no mummy manum, you monitor the could say, Nipana, or no cook, you galancino, you two a chair anything, the car a chair anything. Now you too much sardine, just anyone, so only the other Cynthia, me and me finger. Send me bano, the Cassandra comfort. And they are giving me a jack tenant, you know. Akosua, there is some money boomina, and maybe the American say, your money which are food in a shedding. Now, we are me, and let it give you any asema man. Akosua, you mention like my power, which I have a kushi, and check a papa. Mate Yadasipi 0260 196064 and 0260 196065. Hello. Ebenie. Mate, so mumi enkwe. Mate. Hello, Sompa man. Meet you pa eben. Share the oracle of our regional secretary, the Dakar, Momayamwano, the Benidua, and share at the hello of our national women's organizer. And now we down and I could be down committed deputy national communication officers, the board Mr. Usman, the one of the chairman, I was on the board of the and share. My power national chief of staff. When you are about that, we are only a woman to make a year. Let us be for time and she and I say, let the whole summer boy, which you put your parents, except your father. Don't be here, deputy minority, the little crowd with. Hey, that's the reaching up and lawyer. Hey, some of the race. Uncle is on our board, I saw them in the action. I'm not looking for any gun to mine. You want to drink on. What you in that way, not the lawyer, and then I'm moving. Papa, I could be in fact, every block of it, and that's looking good. What is all the time? What was your one? We have a pouch, and no one knows. Medase Eben 0260 196064 and 0260 196065. Ha, Sompa 106.5 FM Accra. Ghana today, Jumedi na Wuti and Ghana speaks Brent Abano. Hello.
Mẹ́rin àbáṣọ bí ẹ̀ńkà. Ẹnka wo nso o. Ọwọ́ àfọ̀ntẹ̀rẹ̀ mẹ́. Nyame adom bɔkɔ. Mọ́sílẹ̀ MPP bẹ́ẹ̀ ká. Akosua na nyama bi ɛbɛdi politics mu amande. Democracy mpaeɛ kan. Na bɛsie Professor Asante ɔsɔfoba Roko non organizer. Na bi Roko National Affairs by na wɔfrɛ no Justin Kubia Roko Secretary Parliament. Mami NDC fún wọ́n bá ní wọ́n bẹ different way wíyẹn ẹ̀sọ́ wàhálà náà wàhálà sàkìrì ẹ̀dín yẹn nkurọ̀fọ́ àwọn gbogbo forest wọ́n yẹ galamsey paa yẹ kó position ẹ̀ bẹ́ẹ̀ hùn àmàlà wọ́n different yìí ẹ̀yẹ masina ẹ̀mọ́ ní mẹ́yà àmì náà wọ́n sọ star station UTV ayi Sadat ọ̀yẹ́ news Saturday nù NDC fún àwọn akẹ́ galamsey wọ́n àkyẹ́ wọn Attorney General who abeg dẹ́ consignment ni a company bi wo ma kwai no wo yi woko anopa no we akwanyu bi another yi ko wa man takwa police command so why settlement man to press you man tafi o there if you attu abo so de ni bi wo kun o ke si aga aman ka so mu me ko kwa say for bank si wa bo no ki o ke si aga na TikTok aka na adwena na wa chi menyo ka say wa ka ye ora na o ke document ogufoma onyo ya pe na nsawo wo the fact is the function span that's of competent court of jurisdiction. Medase wodi aba 0260196064 and 0260196065. Hello. Hi. Me ba cho mini aben mehia ni. Me ba cho ke kira ho fe ni. Ke kira ho fe ye nkwe. Wa bo mutran. Nyame adom ye ho ye pa. Yo. Mami Kenya Yankopon tie me chia no na me chia Ghana man penyini eye nyu nyamfo yansani ahofedu ya John Oni dama don jadishie na me sha na papa mami kame se chama won tumi tie edi ni tumunu dudu na de woni akoye galamse no so minimu ara se enu no the charge me a different. I'm saying no, you know, when you teach them, I want to know. You can't go to your bank and say, oh, this is what we have for me. I can't. Let me teach a bit of a bill count for a good job. I'm saying, no, queen, I get no more. You have to. No, we MPP. I'm saying about young MP before I came looking now. I'm on ye who want you be any time. I want to make TV so no we go. So no you go Ghana. Maybe a tum you papa kufiano, Babo to the catch up on that money and from Subia you. 10 people and fear by anyone car. Say any the corner and then near one pebble near no fear by him. Net we MPP call a wood ye be net ye become out near to not how now it. Medase Yanwa Champany for my 0260196064 and 0260196065. Aha. Sompa 106.5 FM Accra. Ghana today, Jumedi na Utieno. Ghana speaks Brennan Asono. Hello. Hello. Me pa chomeni abema ben meshana no pay. Nini tutupachi. Ashima suba kalable. Tutupachi. Mintie wa no pay. Medase mami. Pacho here. Nyame adom me ho ye pa. Ye de radio sema okra no wa hondi. Amen. Ya me kosomo ho ba nye busian for ni na ho ba. Amen. Me chia me amadi na makunta me wo family bibia o fa o sei. Eye ukunu. Ananya o sei no ma. Dabi o ode Akwasi Aboagye. Akwasi sorry Akwasi Aboagye. Akwasi Aboagye. Me chia me bi o bia. Mate. Mami we dey mean say benchia me nsape. First one enkoma honorable Abolo or trouble. Na the toso enkoma Peter. Sorry, friend say it was blessing. Ena kwajo dankwa. Danko fu ina preposition or NDC. Emu mpanifone abato for famolo. Mami unim. Senka Yesu Kristo onyankopon ba no. So die humobura chika se nipa eye ninuamu nipa ye ne ma. Komugu Kristo sumani mafe. The same thing say ebra na di boyefo no. E dey asori dem wadani dwadi bia omoto chacha eto ponchi ni nwan atosodie bode ni banche no.
tenko dia hu mobro no o munya sa na yesu nyame ko wi beka o masafo atenko no ye adwuma ko pe bibie dia o se yesu nyame na otwe aba no mami otwe aba no ade entiaso aba no ti jimi firi nipa ho no o so munya jani fra sorry dem o emenya me so fa ne to ma fry yeti o mai to be the born na ya panish na yes temper justice with mercy temper fe want to me what big Ghana ponipa exim bank die ba sika wagia to say what sika no na osre say omuma ntua ne kakran no attorney general said there be imba no e ma so me da se toto pashi die e na yete ne nka no hello sister Akosua. Yes Efo e na mikata efo mami ntio anopa we chia ya Dr. Mahmoud ya over the work and again was second just in Korea na nana about great tackle organize and I mean I'm the brother who is a organizer suppose want me actually na yeka ya every year wa kasa kwa say e ya chi no mbra na ya duma ya kokko chesi obekwa to obi enu a o kasa say adina e ba mi ebi ya chi waye e ha obia o ti chesi wo transfer power wo ye sana be kaw ye kasa e ne unu akole say kama na NDC transfer omo opposition o kase o tumi o bomba chi o sa ono na o twa opposition o kan anu na politics for time and also be aba ono or the code to TV so and on the code about that to Italy as you say I want to opposition na no makari nada mo ti yo mo bomba change tinu ye 20 years ebesu me mo no to ka be mi say in kan ya na ukaman se wo le ko sa kufu na wo shedi so a cho kan any man me da se won so de odi aba wasu Accra Ghana West Africa the world nyame adom ye ho ye pa yankupo nsam papa apamdaga ni pajari akori adwa tare ene Obrempong omo nyina adwuma efo ni nyina ye gu ha Accra Central hadi so na ye yo sa yo me pato mati ko mu dia me pato Greater Accra Women Organizer na yemi akoti owusu oba na wo ono a na ko ne pai ne bagawa oh we me da hoka wa charge ko na sira chama e da hoka ono a na ko sana bi ta ga chama ana gobi atalbi akonkodo ha ye tuka national treasure papa ba umia da che president da minister no ma ye ko sie Ghana ha ye wono emra na di ye dumo there is one part there nene ade me yamo na wo ko udi ko die kude afede udi ko die kuda udi akotu galamse na wo udi ko tu galamse na be dia dan sia tia me te me na ma ko ma du na o ye ndi ni ya jaho fa wo ko di Yesu Kristo ba na me ye jeri me 20 years na ba o mi ba yi ne ba ko agbo ko mo di kura ba o mi ba o yi ni na ko ki ba ko en ko ti aga and if I work with you with the hospital I could work with you grinding the aluminium ko wa o tu yi ya lo ko ko de hospital Medas yanu achia kantamantufo ama ya haye Sompa 106.5 FM Accra Ghana today ebre ena wuti the Ghana for che o madwene Ghana speaks ebre eno no hello me pacho minia ejani monie ofango baria mami tiewe yo ano prime minister ka oli yanko ntem na ebreni ho mencha just the general secretary ono ani maintain na nabi wonso ofina kunya na chope that's chairman ono ekutan ana hajia luka ono so ba for stretcher o say man dem kama mo je ma yi o but music can be because top money di ana me ma me ebre na mencha na na kai onso ba for national organizer den kesro no mo ba na mozita boy omu nyina dem na cha chairman dem kan kam wadu
one say allow me to so den. So this is because the American and say if we are here one so we are no so mo of want to am na ni ana ho ni ba na mo ba no ana mo na ko ura san so bi no and the bomb fire man say ya me mo ano obi anya din ya TV company fo ni nja o mu ya no kwa den ya wontumi obeba bontin bye bye. Yeah, that's it. And to where a Jenny Monso dia or diabano. I hear Sompa 106.5 FM. Crammy funny penum. Nama dear friend for Nabe. Hello. Yes. Collins, I'm a mole. Mamintiwa. Second campaign, Kokama. Oh, Yakupado. I'm a shell. I'm the campaign manager. Good any massive. Mate. So before some the shelling in Yam, and this is to boy executive. It's deputy communication officer. Yakupado, maybe hands down. I'm a better time of so that's our market. Yeah, share it issue we have issue of the area and a movie. Or yes, she would let us say a quack or yes, Georgia, former president Yakupado. Any Baumia, appointing that in next what bullet degree, and then India, or we are killing one, not 7 Olympic. And then when she, see, or the assassin commodity, and the common 20 years. Hey, Sarah, MPP communicated. That be unity. Che, Ghana, Samanchiwa, we saw Ghana, Brady, then you Japadia, the then you put the city. No quality edition after so only personal use. Remember, China, with you a political danger, that's a cashi. The man who someone who can war. The Sandra, the cafe, political which answer. I put me so me da se so do dia ba 0260 196064 and 0260 196065 me fa nipa 9 na fe me wie. Hello. Oba Ahima Akosua Aboagye. Bemena. Nana mu akwa. Idi hu hia no. Nana amu akwa Aboagye amekasa fi SBL ewo alwenso no for. Me patcho ma mintie wa no pe. Ana pe na mintie in kamina sa chairman. Ela pa honorable Boachi Ejako. Mintie na ki in kamina sa banaza. Ya ma mi yade nyina perpetua asante. In kamina kita ka woman that na deputy and a couple of other Nankaka, they give it a yellow and a yako and then kill a and before the Omoyo Maui, as I got them say, I could you cool and a Yafo, and a back and a toy. And if you back on Yafo, no engine paying for better new Edgar and Brano, Anaka Krana, Yasam, Jelly, and Akamu Ayedma, not after forcing Edgar and Brano, Colzauda, Edgar and Brano. Opuli exam and then governor component and governor or Bank of Ghana governor company. No, one more Mangana Aboka. I also come to the Siasi. And it's better when you so almost a young paying for more shots than nobody so cheap. Almost as some almost cat and if you caught. Maybe would you also be with a church? At the moment, a man, I need to know that I'm probably attention a woman. And then I attention which country and I'm going to be before. Now, make them support go out before because what's happening? Not anything for 20. I just don't say there's a component fiasco. And I'm going to say democracy. I think muchos of them go and nobody before. The moment for their fiasco, and can also have the echo because what the child, some of them for Mangana ye, and then they before. Nana Mwako, Yada says so do dear Abba, a canipami and San Hello. About Tampa, Akosua Aboagye. Bemena. Mame na ya okasa fi Tabora. Ai Tabora fo ho ye de. Obo ade adaroma. Nankopon ma de pa atie. Ye ko ye nyuma so. Amen. Mami ntio nana. Ese e ti wan sana yako. Mame nchia Ali Mega for National Youth Organizer. Na mame nchia adwen kesi adwen boardu. Me mame hawa kumsin na Jackson Frimpong Kodua. Na bi Michiam for papa. Mame, Osha untumi jelina yana Ubi catch us a young galaxy and the weapon ya jelina na yatro.
Yes, so to me, Coca, Bibisa, Yera Mahama, Eba Kumasia, I do a friend answer. No, actually, Yera Mahama, so answer the Waba. Ain't it a time, and yet good, and yet summer boy honor. Yeah, can't see you want to me and the man who come out Galamse near Koso. Yenihan is so a year for a crooning. Nana Galamse near Koso, won't you mean Galamse? Ain't it, and yes, won't me a kutu Galamse and our kutu be dinner, Yadinatum. And your tire you have my time, and the woman 20 years. And yet, this is one of the kind you want to me to Galamse, why you see, you run because Abanga, any Giuseppe Yami. Medase na ya tabura ya chia dishia kanipa mienu na mewie. Hello. Hello, Auntie Akosua, good morning. Good morning. Me pacho mini abema ben meshiani. Diana na kwa me a me fleki ni boy town ene anopa nyame asum green count. Enka so pa di boy town na. Na ye bi ekonya oka green of me ko executive member. Ndi senior mode support na ma Collins no. On fa support na ma na enko ni na Babia Mamia Bigel or Mobia Mexia, the dear Konya or Court National Organizer, and Ura Justice Yabua or also called National Deputy Organizer, Ura Matete or also by Greater Cloud Regina Chairman, Mache Zebra and Anopay. Now, it's a Kusia, Sunday the politics, say your mind here. Or mine, any that you. The court to grab a buasem, Nessa Yababa, any politics, the Aniako Yanaya by. Obi enu mo say ye wura untu me go do juma na agala mi say juma na oye followers no na ne dia na japade e yo ma ne dia e no wura mu ko tu ta agala mi say ne nne amata ma abo ne ne mpata mu so to etimi iri ye me fie kwajo ho da be ne sama abo yin so atoma na yirida to ati ate esam galam sa dia o ko tu wo followers ne kronum ana man so ni na ye aba be se krono Yenya itadia no na media make an say ye esti eye futudie ana ye suade emo bibia ye tin so we tu obi ana ma ne tu obi a wo a wo tin che no na wo so de suade ye na enfa suade ti sabre wo a wo se foleti dim ana wo free wo ba bia free so bi ehu en na fa butu wo fo because the atu obi ne be ba wo so ye so ko no nyon kwa bodu te sia no asen so de si odi e wo now the be an if run about so at the end this 20 and for you for me da CP me fa di o chato. Hello. Me ba cho me nua be ma be ni me hia ni. Ba cho me de kwabla ni fa. Kwabla ni fa. Yo, ma mi tie we. Sompa nya so utum. Ah, sompa nya so utum ye nkwe. Ba cha. Yo de kama mfa nche ka se fa ma cemente kubia. Ye jina se ke papa na me nchia nya be ma Kwame Danso income greater communication director. Na minchia minia ba na obe wusu income greater organizer. Mina ba kusia. Ntewa dad nti ho ye. Na bia de me ba. Ya mi ase. Unim. Oman ya team. Yes, emfa no kra nya djuma. Oman na de esi atwetwe, esi apene. Hwe oman ya team, ye to manwu amana na do wo power na ifi power no. Na NDC for mpani for baye wotwe. Ejina court na ma judgment. And this is about what the Okatam of Oheneyere, interested education, no much case. The what? Share any attainment, yes, soon to me, a year and 20 years. I'm pretty boy, was or down, not Damedo. According to own tuition, I didn't permit it. You only publish so much school of our own for folk the prison, but I want to more free. A job over 30, I can't say temper before. Share my team, men, I call up a radio, so I call up social media, says here, near Betty, Yakotu. They never came intelligent, but before women now have to be a man, but you put up for one atom. Everything that for back then I must sit for one. I mean, I say, a German and a man quiet. But the best kind of food, I say. So you forgot and put to some Nanabe Juma, not a man to be idea. Nanyadma, 2020, the answer of the mobile member because said the Akosua member, and then would la pass quad of Scrano, and the government in the Panway. And the dollar board, Medas, Kwabrenifa, Yan watch this year in Ama, Enti, a honey a day after no, a besie, Yenna endpoint, homeopathic clinic, I say, Dr. Dubois, and no, yet in a swania sorry, Yenti, ye need a huagro, ye bonnetel, nafi, ye the greetings, Kakrabana, Reverend Professor Joseph Safo Duaba Betnason, what the Sompa
Rhapsody dwumadi no aba endpoint homeopathy clinic Dr. Duboatin so okronoma boahia eti bomodi ansa wo beba infertility, prostate in men, premature ejaculation, nerve diseases, kidney issues or ye ho adwuma, physiotherapy and massaging so wo so wo kuma say ye kronoma boahia so won kran ha shell signboard no baby a friend spent as a kwana so no ho a en wo en na sa wo kwa wo betimi afre no e wo 0244867068 0244867068 na 0274234321 na wo didi nso hajia special local food unum so a kasa natural mineral water Obrempong what's me chat to prof aba na ometenase mame baby a hedu no de yenye mu mfama prof na wonya adwene ne ho adwuma no kre na ye bom pa ya yankai wiase na yenchia wiase nyina ya me yadom wo chena ya de wo ho bia de beto so Matias abrotia what do you chat to? Answer na me di de betwa to ne ba na yenua Tony Bitmice or see you for happy glorious birthday Emma Catherine na ya ono wo the Word Savior Church Spinters branch. Happy birthday to Catherine na ya ono wo World Savior Church Spinters branch or say Nyankopon koso ensure na oma nkwatenti ahoden ene apomden ewomo na oma won pa yedie emuso ewo aboboa no nyini che rade ma mama so nye den ensene watamfo no fa ne han no ento na se baby bia da obeko se be ya baby abetie bia no eho ebe ya wodi anyame ensure opi we free yankasa yenua be me ni di djuma ewo Sompa TV ene Sompa FM Accra Hasenom yenua be matoni na ma me de eno ese no me kakakra se eya yenchre eniso show appreciation from the little that you get from somebody in your dying time. Eto da bi na ye drum rebia ma me yese kwaye age wo no ye mfre ne kwaye wa unya moa kakra bi firi obi ho an kodru ba bi na nka se na som e de na ade ma me afi na uyi bo no ma me fa akonya isu na me na wase me da se pa ne som pampanyimfo nyina ne menua mema ne menua maamo e wo ha ne titru ne Jeremiah ante kwansema ne a friend saying manager marketing manager me do bibia se me bank na ha se no so mo magimi nyina so me da obia se me kununom e de mabusua nyina so me da o ma se ne me pesa me da asekeke if sense to the bia na one show appreciation say one kire ni so nipa no a e bia niema bi wo ho bia ya mabato onim se ade ne kura nyansunsu aso papa wo abrabo mo nte no enipa bi e wo se wo hia na asase so bia in one way or the other no e wo se wo hia no en wo hia no so a e wo botaye nti a e ma wo be hia nipa no nte no meka se ma me na obi ase nyame ya adom a se ne e wo se wo de ni nhira ehira no nkoso na wo nhira yen na o moye ho ban na onom yen kwatensen se be ya ye betimi atena se ache ne ya somsom panso ache ame akoye na that me my party ama amen party ni de ma anya kura me ho ntomi grand